Ka nongilam barang ba Jongaseng National People's Party NPP ka kong amprin slongdo kalpan pau ba ka jingla jongka ban mi madan ha kenik election siteng samoy syapok ka parliaments banwan kan syongpura ha ka rai jong nongilam Jongaseng NPP ha ba ajing kren ka kong amprin slongdo kalong ba ka National People's Party NPP kampat la pan pongkut yaw gortong bat menta kanang but ya kerkom yemir jemut ha po jongka banjit yaw prospects candidate ubabiang nagbenta ka constituency. Kalpan paru ba lama kahi kan yakun biang na em kan syong ha ka party om ha ka jingjit chimet ka kong amperins kamanchwa kalaikun ya elections lok sabha arjar arpisaw na kasuki jong keselong hanrei kala sya remno hau MP ubal khatno ulet Dr. Ricky AJ Songkon kani kalajia hadin ke jingklatno jong Dr. Ricky AJ Songkon ubadayu MP jong ka won Shillong Parliamentary Constituency. Hakaba na kaliang jong ka sarkar India kan sapalong ya kaba elections nagbenta kenika syuki nang benta ka won Shillong Parliamentary Constituency hakene ki kendet banai ki bansawan.